بله تماشاوانین هجا اف بویرن کل سوریه رو ددن به طایبتی زید بنا ایریشن کل ناف سوریه جی رو ددن ایریشن کل حنبری سوریه جی تینکرن رامی عبدالرحمن ریوبری روانگاه سوریه مافین مروویج کوانتریا بریتانیا میوانی من دبه سلاف بوته بریز رامی عبدالرحمن دست بکه دخوازم گریدای وی ایریشا کل حنبری شامی کو هیزن گریدای ایرانی هاتن آرمانج کرن حتی آنها نهاتی راگهاندن چه آلی اویا کریه نرخاندن آتل سرچیه. نعم مساء الخير. بله ئێوارە ئێوە باش هێرشەکە بە شێوەیەکی پچەر کراوە کە یان ئەوەتە لەلایەن ئیسرائیلەوە لە ڕێگەی هەواڵگریوە یاخۆت شوێن کەوتوانی ئەوانە تانها ئەم سەرڕاست نەبووینە ji kîjan alî ve hatîne bor armanjkirin lê gumanin gelekene ku ji bal İsraîlê an jî kirêgirtiyên İsraîlê ve be û ji ber ku ew devereke leşkeriye û li kêleka wê jî deverên sivîlnişîn hene û tê gumankirin ku hatine armanjkirin ji ber ku hin cemaetên Hizbullah li wê derê ne beriya ku veguhêzin nava Lubnanê. برز رامي عبد الرحمن هروها لديرا زوري حني ريشي قدجي بير هاتي كرن هبون القرى باهوريات تكري دايبونا وان ايريشان و ايريشا ايرو الحنبري شامي هاتي كرن هيا دەست پێکێدا ئەو ئێرشن هاتیەکردن تەنێ هەن موشک دەڤەرێن دێرزۆرێ لە کێلگەها کۆنیکۆ کەتینە سەر ئەردی و ئەوەکو ji bal Hizbullah aliyên Îranê ve têne bikarxistin ew dever û lê em gumaneke mezin heye ku piştî hin agahiyên hewalgirî ew êriş hatibin hekirin ew jî ji bo wê yekê ji bo ku yedekê xwe werbigirin ji ber ku agahî hebûn ku ew bi niyazin bingehên Amerîkî li Hesekê bikin armanc. برز رامي نها هروها دما داويد يريشين داعش جي كل سوريا زيدا بونا هيا قالوت بتشوفه قريده اف زيدا بونا يريشين داعش قريداي تشيا نرخان دنا تلسرچيا هر تشتك لنافا خاقا سوريا چه ببا تكلياوي به درفی سوریه و هیجبر که هشبونه که هری زیده یا ناف دولتی سر نافخواه سوریه هیا هن جوان هن آلین ناف دولتی پشتوانیه ل جگدارن سر به ایران دکن هن جیب پشتوانیه ل رژیم اسد دکن هن پشتوانیه ل اپوزیسیون دکن هر جبا کورتا باشور جروجالا تا روش آوا توای وان دوران به هجمون درویی تینه بکار خستن تفگرک از زیده یا ولاتان یا جهان سر ناو خاک سوریه هیا و لهمو دورین سوریه برای سنگرین شر این بردوام هنش برکو هن آلی ناو دولتی لناو سوریه بالا دستن و هر یک جا آلی خواه و آگری شر خواهش دکه إيريشين تركيا فيداوي تبتش وجريد ككرامي يعني تركيا جي حميري شيخ برامبري حسده لحروها حمبري رجيم سوريا جي زيدا كرنا بله من وکه گوت تاج باشو تا باکور ج روجالا تا روج آوا آگر لناوا سوریه دکله بردوان شر هیا هر آلیه دن دکه آرمانج ام دبینن کو ترکیه دهیزن تحریر شام لدجی رژیما سوریه د آزرینه لدجی هزین کردی د آزرینه هر کس آلیه دیدکن آرمانج لو ما تستقام گیریک دنا و تناهیک
دناوا خاکا سوریه دا تنه يعني ام دكارن ببيجن كو روشا سوريا دما داويدا آلوستر بويا شرد ناف سوريا دا گرتر بويا يعني تثبيته كي وصا مروف دكاري بكا بشكل قطعي بله ام دبيجن ايرش گلک زده بونه و تانها 183 کسین سویل د ناو آوان شر و ارشیل و داویه ده هاتینه کشتن و شر و بربروبون جی د ناو خاکا سوریه ده بردوامن تاوید دما ازوتو تیره ده آخفن جی بله دما داوید سوریا پیوندین خلقل چندین ولاتین عربی آسایی کرن لی دیارکو او پیوندی بوی آسایی بونه بردوام ناکن گلو او باوریا کو کریزا سوریه بر بچار سریه کی و دکاره بچه کیمتر بویا بریز رامی عبدالرحمن او تکلی بداوی هاتن اونو که انهاشی بلگنامه انگلک هنک و بشار اسد رژیم بشار اسد پابندی سوزن خوانه بویه که بولات عربی دابو که او میلیشیان ایرانی و جناو خاک سوریه در بخه و گهشتی نوی باوریه ولات عربی که رژیم اسد نکاره خوش لجیر باندور و هجمونا ایران در بخه و یاوان میلیشیان که باندور وال سر رژیم اسد هیه سپاسیات اتکم بریز رامی عبدالرحمن ری و بری روانگاه سوریا مافی مروی جو کوونتریا بریتانیا الگلمه